Bakunzi ba Ibaba TV5 mwaramutse aho muherereye mwese. Tugiye kubagezaho amwe mu makuru avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo twabwira cyo nuko ku munsi w'ejo myugariro mpuzamahanga w'umunyasenegal Omar Ginye ikipe ya Rayon Sport iherutse kugura imukuye mu ikipe ya AS Pikine yo mu gihugu cya Senegal yageze i Kigali maze agenera abakunzi b'iyi kipe ubutumwa mbere yo gutangira akazi kuva mu mwaka w'imikino utaha wa 2024-2025. Mu masaha y'ijoro rero ryo kuri iki cyumweru tariki ya 7 Nyakanga 2024 nibwo uyu mukinnyi w'imyaka 27 y'amavuko yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe maze yakirwa n'abarimo umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robin. Mu butumwa bwa mbere Omar Thiago cyangwa se Ginye washyize umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport yatanze yavuze ko aje gutwara ibikombe ndetse ko atinze guhurira mu kibuga n'abarimo umunyezamu Kadim Ndiaye bakomoka mu gihugu kimwe. Mu butumwa bwe rero yatanze yagize ati nibyo koko ni ku nshuro yanjye ya mbere ngeze mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport nta byinshi ndayimenyaho, uti icyakora imbere yo kuza navuganye na Kadim Ndiaye ambwira ko ari ikipe nziza, ikipe ifite abafana benshi kandi bagira urugwiro, gusa ari ikipe igira igitutu. Yakomeje yongeraho ati sinibwira ko umuntu yakora urugendo rungana gutya kuva i Dakar aje hano adafite intego. Uti ndifuza gutwara ibikombe na Rayon Sport kuko nayo nzi ko ari yo ntego yayo. Uyu musore rero wiyongereye ku bakinnyi ba Rayon Sport imaze gusinyisha nka Nshimiyimana Emmanuel Kabange, Ndayishimiye Richard, Rukundo Abdul Raham, Niyonzima Olivier Sefu, Fitina Ombolenga wavuye muri APR n'umunyezamu Ndikuriyo Pasi. Uyu rero Thiago yarasanzwe ari kapiteni w'ikipe ya AS Pikine yo muri Senegal. Uyu kandi yagizwe umukinnyi mwiza wa AS Pikine mu gice kibanza cya shampiyona Fazare ndetse aza no mu ikipe y'umwaka muri shampiyona ya Senegal ya 2023-2024 hamwe na myugariro Aliou Souane APR FC iherutse kugura muri AS Jalaf FC. Omar Ginye rero cyangwa se bakunda kwita Thiago kandi yari ku rutonde rw'abakinnyi 29 umutoza Pape Thiaw yifashishije mu mwaka wa 2022 mu mikino imwe n'imwe mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika gikinwa n'abakinnyi bakina imbere muri za shampiyona zo mu bihugu byabo. Cyangwa ubwo ni CHAN. Iyo CHAN yabereye muri Algeria mu mwaka wa 2023. Ikindi twavuga kuri uyu myugariro rero w'umunyasenegal ni uko aratangirana imyitozo na bagenzi be kuri uyu wa mbere saa 9 zuzuye, ubwo n'uyu munsi saa 9 zuzuye mu Nzove hasanzwe hari ikibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport. Ubwo rero abakunzi ba Rayon Sport twababwira kunyarukira ku kibuga bakareba uno mukinyi, bakareba imyitozo y'abakinyi ba Rayon Sport n'abandi bashyashya batandukanye baje muri ino kipe ya Rayon Sport. Aho rero ikipe ya Rayon Sport bishoboka ko izatanga akazi gakomeye bitewe n'abakinnyi batandukanye irimo kugenda isinyisha. Hari n'abandi bivuga yuko bari mu nzira zo kwerekeza muri ino kipe ya Rayon Sport, turagenda tubashakishiriza amakuru atandukanye. Mukomeze rero mukurikirane Ibaba TV5 turabagirira aho mutari. Fly with us.